Family. 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 family ማለት ዓዊ ቤተሰብ እዩ so ብዛዕባ family ተዋገዕትና ክልተ ዓይነት family ኔና ሓደ nuclear family ይባሃል nuclear family ዝኻላይ extended family so nuclear family ይባሃል nuclear family ሓደ ታይሉ ኮሎ suppose parents ይኾን ላውዝና nuclear family parents suppose siblings children እዚኦም nuclear family ይባሃል በጣም ይናቀረባ ቤተሰብ ካትኮይኖም nuclear family ይባሃል extended family ለአብነት grandparents ኮሎ grandparents aunts uncle cousin niece nephew እዚኣቶም ለታይ ኮሎ that's extended family ኮሎ እና ኩሎም በሓደ ክንሪውና so let's proceed so family ማለት መጀመሪያ ታይሉ ኮሎ ቤተሰብ ማለት እዩ family ቤተሰብ so ቤተሰብ أنا كم مجمرة حزلكم مسير لكم. So آدم نينا آدم مالتي كان هاي مجمرة ولدنا آدمنا هوانينيم. So آدم مالت آدم يخون له. هوان كنيل تخونا إيفينانل. إيف مالت هوان مالتي. So كل شيء capital letter كتخونيوا. إيف كنيل تلنا هوان capital letter كنخونيوا. So ذا small letter تخونا إيف جن درو دامت إيفيل بحاله مالتي. So always بدون بجيرنا كنري أنينا capital letter مخانا مالتي. مثال تاوي كنري دلني هو ancestor البحالني. ancestor مالت أبا حقوتاتنا ancestors يبحالو. Your ancestor. كاو مثال مجمرة father مالت أبو مالتي. father أبو مالتي. mother أدو مالتي. My mother. So نبوها ويناديها أبوها تايبال grandfather يبحال. This is my grandfather. grandfather ويبحسرت حسر بالخاك تصوام تلخاك grandpa نقولنا مالتي grandfather my grandpa مالتي أبا حقو مالتي حقو لنا so grandmother مالت له grandmother مالت إنه حقو مالت خوين بحسرت صوتنا grandma إننا لنا so أبا حقوها Hey grandma. تيوم أبا حقوها grandfather and grandmother بحادة تخنتلو تايلهم خلطيهم بحادة grandparents نلومنا خلطيهم بحادة grandparents يبهالو Take my grandparents. so أنتو تايلوكم يرى مازر أدو مالتي خلوكم تفلتو مازر أدو father أبو يلخونه أبوينا أدي كفل تخوينة بحادة أبوينا ني بحادة كتسوام تخوينة تايلو parents my parents أبونا ني بحادة تخنتلو parents يبهالو مالتي كاب مغتسال تعمي close family لخونه brother and sister يمجم so brother مالت حاوي لخونه Your brother? sister حفتي Your sister. so حاولنا حفتي حواتي تلتغلغا تلغا sibling خلتين بحالة تخنتلو sibling حواتي مال أكلي sibling are your siblings alright so what does that mean ants aunt مالت حتنو مالتي aunt Your aunt? aunt حتنو how about ankle so ankle مالت أكو مالتي ankle is أكو يخون لو مالتي My uncle. كاوب مرسال تاينا كنردلنيو husband and wife husband بعل بيت مالتي husband Your husband. so wife تلخا بعلت بيتي حدث تمر عيسى سبيتي كل تخونو wife يلو she's my wife تيلو سريتي يا مالتي She is my wife. ساون سوسو أيي بعل بيتي كتل تخوينا he's my husband تلا so husband and wife بحادة تخون تلو I سريتي بحادة تخون تلو تايم لنا suppose تخون لا مالتي suppose whose spouses have died suppose تخون لا مالتي so I سريتي لولو دوم غلو قوالي كل تخوين السراي قوالي daughter يقولوا daughter يقول لا مالتي قوالي مالا كل daughter she's my daughter تيلو قوالي إياه مالتي she is my daughter son ودي مالتي son يولد خايو يقول عطاي تلو son so he's my son تيلو ودي he's my son ودي He is my son. so daughter and son خلتيهم دقها بحادة تونتلو تدمرتلو خلتيهم تا يخون لو children يخون له my children تيلخا دق أيوم
my children ደቀዮም ይትለኻ ማለት እዩ My children. alright so ብምቕፃል ታይና ክንርደልን ይኹ nephew and niece nephew እና niece so nephew ማለት nephew ወዲ ሓውኻ right ወዲ ሓውኻ ወይ ወዲ ሓፍትኻ nephew ይባሃሉ He's my nephew. niece ጓል ሓፍትኻ ወይ ጓል ሓውኻ niece ትባሃላ My niece. so እዚኦም ክልቲኦም ብሓደ ትኾን ተሎ ታይና ኢና nibblings ሓደ ትኾን ተሎ nibblings ንብለና ማለት እዩ Nibblings. alright so step ብልጅምሪ step ማለት ደረጃ ማለት እዩ so step ትልተለና ከዝላምነት step father ተላ step father ማለት ሰብኣይ ኣዶ ማለት እዩ step father ሰብኣይ ኣዶ That's your stepfather? step mother ማለት ሰበይቲ ኣቦ ሰበይቲ ኣቦ step mother ትባል ሰበይቲ ኣቦ step mother Being my stepmother. alright step brother so step brother ማለት ወዲ ኣቦኻ step brother ይባሃል ማለት እዩ ካብ ካልእ ሳይል ተወለደ so step brother ትተለኻ ወዲ ኣቦኻ He's your stepbrother. step sister yeah step sister ማለት ጓል ኣቦኻ ወይ ጓል ኣደኻ ትኾይና step sister ትላለኻ ማለት እዩ ጓል ኣቦኻ ወይ ጓል ኣደኻ step sister ትባሃላ ማለት እዩ Now think about your stepsister. so ይቕፅል እዩ step son right step son ከዘቦ ዘቦ ዛዲ ካብ ካልእ ተወሊዳ step son ይብሎ step daughter ትብሉ ጓል ሰበይቱ ማለት እያ ጓል ሰበይቱ step daughter ይኾንሎ right ከዝለ ብምቕፃል in-law ልጅምሩ right poor family so ከዚ ብምቕፃል ክንብል ዘለኹ ታዩ in-law ልሊ in-law ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ያው ሓዳር ትገብር ተሎ ብሕጊ መንገዲ ኣብ ሓደ ኣካል የልን ከሎ so እዚ ሰብኣይ እዛ ሰበይቱ ናይ ኣቦና እኖ ናይ ቤተሰብ የምን ከሎ እና ናይ ያለ እዚ ሰብኣይ ናይ ኣቦና እኖ ሓደ ቤተሰብ የምን ከሎ so ከዚ ኣነ ከዚ ተሃለይ ሰበይተይ ኣቦና እና እኒዋ ናዞም ኣቦና ናይ ፋሚሊ የምን ከሎ ናይ ቤተሰብ የምን ከሎ ከዚ ናይ ኣቦ ኣታይለይ ልፅኦም father in-law የሉሎ father in-law ሓሞ ማለት እዩ father in-law እና ሰበይተይ ኣባ እንታይ ይበሃል father in-law He's my father-in-law. so mother in-law ማለት ለለ ሓማት mother in-law ሓማት ከታይ ትበሃል mother in-law ትበሃል ማለት እዩ He's my mother-in-law. sister in-law so sister in-law ተና ዘማ ንዕልቲ ማለት እዩ sister in-law ንዕልቲ right sister in-law ንሰበይትኻ ሓፍታ እንታይ ትበሃል sister in-law My sister-in-law. brother in-law ማለት ዘማይ ማለት እዩ brother in-law ዘማይ ይበሃል brother in-law ዘማይ ንሰበይትኻ ሓዋ brother in-law ይበሃል He's my brother-in-law. so son-in-law ሰብኣይ ጓል ይኾንሎ ማለት እዩ ሓደ ቦ ንጓሉ ሰብኣያ እንታይ ይብልሎ son-in-law ይብልሎ ሰብኣይ ጓል ማለት እዩ Is my son-in-law. so daughter-in-law yeah ለወድኻ ሰበይቱ እንታይ ትብላለኻ daughter-in-law so father-in-law mother-in-law sister-in-law brother-in-law son-in-law daughter-in-law so poor family ኣብ ቀፃሊ ክትመሃሩ ትደልዩ ነገራት ሃልዮም ትደልዩ lesson ሃልዩ ኣብ ኮመንት ብምፅሓፍ ኣፍልጡና thanks a lot for now don't forget to subscribe share and like thanks a lot